Yego murakoze. Iki gice cya mbere cyo gusezera twagomba tukirangize no gusenga Imana. Dusabe umwungere wa mbere ku mukoni bashikirana gusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane ishengero ryawe, abakozi bawe, twese dukoraniye hano kuri uru rubanza w'ingene wiyegereje umukozi wawe. None rero twese hamwe turakwinginze ubongereze ubane natwe ko bigomba kugenda bikurikirana byose. Uhezagire abashitsi baje kwifatikanya natwe muri uru rubanza kuva hirya no hino aho yageze kumenyekana. Mu izina rya Yesu uhezagire uwo wese, uhezagire uwo wese ari hano, rwaruka mu bakuze, eka no mu batari bake bagize igishika cyo gushika hano, ubahezagirane natwe Mana, tubigusabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Abuzukuru uyu mwungere wacu agiye mu ijuru baragomba guhimbaza Imana. Tubaha akanya baririmba ku karirimbo. Turashima kuba twarabaye mu buzukuru biwe, turashima kuba twaravukiye muri uyu muryango. Tubishimira Imana kuko yari umuvyeyi adukunda, adusengera, atwitaho nk'abuzukuru n'abana biwe. Nuko rero kandi turashimiye abantu bose mwaje ngaha. Yesu abahezagire. Merci beaucoup ku bantu mudufata ukuboko, mudufata mu nda, muba hafi y'abavyeyi bacu, mutuba hafi. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Kuri kote y'aba visitors, I thank you all the visitors that are here. We say thank you. May God bless you for being here. We thank you for being part of this life, of his life. I know he loved you. May God bless you.
gisoneka kugororoka none utabarutse amahoro watubereye icyerekezo waricaye kenshi kugororoka nakira uwo mugeni ijuru yararikoreye ibera mu ijuru nakira uwo mugeni ijuru yararikoreye ibera marayika nakira uwo mugeni ijuru yararikoreye ibera mu ijuru nakira uwo mugeni ijuru yararikoreye mwambika imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambika imyambaro mwambika imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambika imyambaro mwambika imyambaro aye yarwanye intambara nziza nimumwambika imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambika imyambaro yabuze imisozi y'indayimanuma abuga ubutumwa nimumwambika imyambaro mwambika imyambaro yera yera yarayikoreye nimumwambika imyambaro yaraguze imisozi arayimanuka yakoze mu bwizigirwa nimumwambika imyambaro yarayikoreye nimumwambika imyambaro by'umwanya mukuru turirimbye indirimbo y'341 ntawe uzigama mwirinde nk'abana b'Imana 341 ntawe uzigama mwirinde abana b'Imana nzima nanzininyo nimucari n'inyenyeri z'ijuru umwami Imana rurema niyo nkinzi tukigira itugumya mu maboko itugire ikigongwe nta magorwa ntaruhigwe bishobora kudukura umukunzi wacu mwiza azi ibyiyumviro byacu
imishatsi kandi mu magorwa yacu iyo yandituremesha nambitwara cankitanga iyo data urukundo ibigomba kimwe gusa ruguhumwa n'umugisha shengero ryayo himbagwa niyo mutabazi wawe ikuyija mu mukanwa abasi bose batsindwa intambara niyashira n'amarusha n'iminiho batazoduhamagara ati wimuze mw'ijuru. murakoze twagomba tuje imbere murabona twaronse igikorane cyo kigwa n'abantu